friend song faidi sing tabo kisa Tpsc ni tege nagi nailene Cdpo inke Panchayat executive officer moni no confusing ngi tong moni no kisa kaha ke busiwi nailai sinai omo sigang pilago brok roi rojak notification inke omo te alada ke apply khaigani nangya khanai supervisor ni kon nirok apply khaijak ngla hangke o omo baine nirok oro exam pass ngla hangke ne o ICDS supervisor ni omo orjaga go exam waisa no maronai inke bo pass ngla hangke nirok Cdpo go thangmanai hai ke Panchayat o thangmanai bongke baike thangnai hingke interview rok mani thani gong nai interview rok baike orjaga khakjaknai ta bohai kesi najangnai inke notification te alada ke te sokpaya khanai apply omo haike ma khainai omo haike ma khainai hi alada ke te sokpaya khanai bohai ta inke orjaga tabo current recruitment o nai thangal hangke supervisor ICDS Cdpo Panchayat executive officer under bohai ke rojak tongmani bo hapana last date hingke 31st May 2022 o asani bisingkono ma khairungnai bohai inke tei khairek tei mahai ke Cdpo ni Panchayat executive officer ni bohai ni hi te waisa alada ke apply khaigani nangya bohai ta tabo waisa khaijangla hangke bo bani cholenai bohai inke nirok busima kana mono inke tabo nai nelene tama requirement tak sokpaijak tong Tpsc ni tei assistant professor group A gazetted government law college in Tripura under bo tongo inke sub inspector exercise omo science boni inke principal government bohairo tongo tatabo inke personal assistant ta PA bohai omo asangno Tpsc ni go tabo cholai tongmani inke friend song busibai khana jotono inke tei job katal notification omo apply khaijaknai katal ke tei sokpai pia bohai ta omo supervisor ni waisa rojak hingkene bo baine cholenai inke tabok nai thangla hangke do oro apply khaigani hi pila hangke tabok bono tei khaipimaya khanai apply here tak singla hangke oro click khai hangke bo already no apply khaijak hi banai tak Cdpo no phano apply khaisnai omo ya khanai ko aro himpa songke khayani thangha kokno kokta inke bohai hingke naini di ele omo haike panai if your application is already submitted for this advertisement bohai ke pasinai ta haini bage te alada ke apply khaigani nangya khanai inke friends on jotono busibai khana inke ani channel bai jeforo kwrwngoi tonglai de ang haike sokpaila hangke rorogoi nirok busibai tongani bagoi jotono hambai।